Tane Slender Chitama Balamtanam Hayatala Fika Masabesa Kapesha Panamatana Masakawash Sebesa Sebenzile Nancy Pagata Kapesha Panalapola Eltwaning Bane Nancy Kangala Kapesha Panagalapola Ibiasabana Matana Baselim Pompo Imakaza Ibega Pasana Makaza Haitani Sabait Mansapula Sakaba Sakata Alana Sikala Panze Pekala Paska Pesha Panasempa Bakagalaban Kapesha Pana Bedefuna Naga Cabelo Aitata Pesha Pana Naga KP Pugalapa Aitata Jefferson Funa Pele Aitaka Pele Natala Palaga Kawan Asabe Sakabana Masakawash Ibuana Mubana Matala Mayo Yana Pesha Panama Pasca de Limpo the short division is Pilifana. Short division is Pilifana. Ibesabiana Makokana Sakawash, Etilata Sitala Pranze, Unyana Glayoma, Audayomanes, Etata Chitama Malaga Pesha Panamanamatana Mayo, Yana Pesha Panikawash, Nazabella Malanga Ibuana Matuke, Etata Sakani Sakapesha Panikagala Imampa, Umabana Bulawe, Ichitaka Pesha Panamatana Mayo, Nazama is Bamchala Mampusha Musim Felapi. I take a better pan and a read to Kagala Cavinland stability. I beg a pass, go better pan and a Tamala Panagataka. One pump, if we are a Mobana Makana, a better panikawash. If we are a Mobana Matana Maya and Mankaza, if we are a better Panagana Amantana Mayo, Ikawash. I beg a pass, Amatana Kawash, Sebeta Pele. Such a certificate and Gunzima, Unzigi, Umbatala Lutantu Macanya, Manza, Uktantu Nugela, Shona Malaga, Shona Malaga, Shona Malaga, Shona Malaga, Shona Malaga, Shona Malaga, Shona Malanga, Shona Malanga, Lentelena, 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 Lento, Asiam, Yam Parati, for the community, Minister. Mauti apela ngempela ke maningi ngempela kamathuba kodwa ke akafiki ngempela lapha eboxini sibonile ke lapha nokusteba lapha ke cishe nje ngempela ke shaya igoli kodwa ke wasebenza lapho Rita ngempela ke kodwa akekho ke amabhola ke senginile lapha eboxini injalo ka minister injalo ka mntana sekhaya abatana baselimpopo uthwalito datuva asuka mathatha yabona ke nje gogo avela nje wankhumbuza yena ka iBlack Leopards avela nje wankhumbuza yena ka iMthatha Parks avela nje wankhumbuza yena ka iFirst University avela nje wankhumbuza yena ka iSantos avela nje na wankhumbuza yena ka mathatha bona ka mathatha kaso sona ka iSuper Sport United avela nje na ka wankhumbuza Ajax Cape Town suka mathatha iMaritzburg United hathoka besha phana yena ka lapho la ibeka phansi bona ka mathana mayo intela ka katheka besha phana bona ka mathana masakhawash hayithatha bachitha mamala ibese biyana naye ka besha phana sleda namakathetha let's on iskhalese chitha mamala ka besha phana bona ka mathana mayo ibinguye yena ka besha phana mathumana ka kade loyiso hayithatha ka besha phana bona ka mathana mayo Rita uzathi ka besha phofone awumtela seyithale ayonhlala phofone afika isebenza ka besha phana yena ka loyiso ibuya sebiyana ka besha phana ngoko abatana basakhawashi uhuru ayithatha ka besha phana bona ka mathana mayo ikhawashe ayesaba sethe ayihlanganisa ayithintsha mobala mntanamo ayesaba sethe ayithana bayithumela kutabantuna ibise ngaphandle ka besha phana ngokana ka lapho la kunzima ayasho namalanga
Sekhaya apho mathunzi anabona kamaxesha ebhodini tyelo kontana zisiphaylamo akukuthe kwakupha ayithatha bayithumela ukuthi abathina laphali koleteka uthwane mbane sebenza lo yiso esayithumana nabakapesha phana kangoko uhuru fika basebenza bana kabaktwana mayo kapesha phana naka imakaza yayihlanganisa amakaza pele natsabayeza khawashe asebenza Rita upofoni ukhala short division ibhilivana incwadi encane ibeke phansi short division natsabalabala kaphola kapesha phana kuStrufa mntanama ayithatha bayithumela ukuthi abathina watana basalimpompo basethendeni natsala phana iqonqeleka ibizwe ngaphandle yabona nje kapesha phana unzima minister unzima mntana Sekhaya umbathalala uthanda ukunyukela amathunzi ayenyuka kapesha phana yabona nje kawona kada minister kunzima mntana Sekhaya. Ngempela ke mawuthi uyabheka laphana ke magaza ya defender yazama ngempela ukuya phambili ke lapho bonile kupelepele bababela basendiyo bethu yazama ngempela kodwa akulunganga nakhona ke laphana ke kuyikhawash uyabona ngempela ukuthi ke laphana ke uhuru yahamba laphana ngempela weboxini bayakwazi ukumiyeka kodwa ke abanye ama defenders ayakwazi ukumvimba uhuru kufanele baqaphele ngempela laphana kabayo laphana ke magaza ijala kaminister ijala kamntana Sekhaya eyithatha nje bayibeka phansi kabana kabathana basekhawashe bakhangela imamba iyasebenza kapesha phana yena kayimakaza ithatha nje lapho lithumela ku-short division ithatha kayena kana-short division ikhangela yena kapesha phana papa umntana kaZothwana ufuna short division akayifumananga incwadi encuncilena ibhilivana ibese ibiyana mfruvaye eyithatha kapesha phana bana kabatana mayo ayithatha thitha mabala ibuya na steba reba iyaqala steba ibuya na struf iyaqala struf nalithuba Rita uyasebenza uRita besha phana nalithuba nayingozi uyasebenza Rita pofoni uyasebenza uRita upofoni kunzima ayeza kapesha phana izawuthwala imbane izobuya nalo isokusinina yathi iyeka yena kalayisa lapha libizwe ngaphandle minister mawuthi uyabheka ngempela laphana ku-Rita sebenzile ngoba ke nanti ke linye ixesha lingena lapha ke phakathi nethini bithi yazama ngempela laphana ke khawash kodwa kulunganga kunjalo minister kulunganga mntana Sekhaya unziki emapopota ezendra ephola phakhe ayithatha ibeka phansi kepesha phana bana kabatana bayikhawashe halena ziqala phansi eyiqala phansi kepesha phana kasemva bafuna yena kepesha phana yena kana steba reba step somchato steba reba afuna mampha eyithatha bekhakala just number 15 Strufa mntanama Strufa mntanama Strufa mntanama ayibeka phansi steba reba asebenza kapesha phana bana kabatana mayo yena kapesha phana yena awu imakhaza isebenza kakyaphe ibuya nabo kabona kabatana mayo steba reba ethini kapesha phana yena kalungile the middleman uduba nitithukuza ayithatha kala ball ibeke phansi awu the South African woman up beautiful South African woman ay bahle hayi kunzima ijala kaminister nzima mntana Sekhaya iyothola ngaba kapesha phana ngokubala kabatana mayo yena ngabe ikhawashe azathina makhokana yokhawashe asayithatha lephola siyahlala sithumela ukuthi abantwana ngoba kumbathalala thathuma ngenyawo umnqansa awuthanda ukunyukela iyothola nguyena kaSteba Reba ayohlala Steba yabethe kamathatheni kuba bona kabatana bemakhaza ibuya na Steba Reba ayithatha bona kabatana bemakhaza asayohlala kusinina kapesha phana ibuya na Steba Reba asebenza kapesha phana bona imakaza kubi uyabona nje kapesha phana kuba bona kabatana mayo
yena nje imakhaza ithi indlela edlala ngayo kwabatana basekhaya imnandi njena sizipholela sitatazeli sidla nje ama-ice siyanilinda nje nenze konke nikwenzayo kodwa ke eyona nto esakuyenza lijonge senijonge ubungozi esawuza nabo thatha bayithumela ukuthi abantwana labhola esayifika asebenza kapesha nalithuba Struva asebenza Buffon Orita umsindo lapha kumaster umaster bamkhuphe egroundini since benomsindo ephumile usenomsindo nangoku akho magazette 10 master yaselimpopo ayibeka phansi kabesha phana bana kabathala baye kabesha phana into nakakade kasetha ngabo mama ezinkosi zami ningayiphazamisi lento umuntu wemagaza unetavern umuntu wemagaza unetavern une tavern hayi yeke bayi umuntu wemagaza unetavern siyekeni ke nizabe nibhiza apha nisisokolisa umaster yena usenomsindo udliwe ukhutshiwe kwangena amagoli ayi4 uphuma kwakhe silinde ke master siyeza ayeke ubusiphazamisa iyothola ngaba kabesha phana bana kabatana bayo iyothola kuya kabesha phana bathi ngibana kakathe yena kabesha phana batana bayo yena kuthiithwale kabesha phana papi ayithatha kana kapapi bayifaka sazulini sabala bayithi qhinqa bakababonena kaloyiso uloyisa chita babona idlala ngasakunene ukhakalele yena kabesha phana yena kamalika ayithathe kabesha phana bana kabatana bayo yena kade khawaje bazayithi nabahlambe emoto athatha bayifaka sazulini sabala kumampa ibamba kancuma ibeke phansi ithathe kabesha phana ayenhlala kabesha phana malika okhakala Struff awuzawuthini kana ka Struff nakangena ka 18 yatuputuphe enyama ethatha kodwa inyama ethatha iqinile mana ndazi kwathini kwakuthenze kuthe idubhudubhu ibadubhudubhu mayipheka phekoko man eleke mama nipheka eleke mama nipheka andithi anele anele andivumela wena uthini mana minister uthi badubhudubhu inyama ethatha makutheni minister phela mayipheka kakhulu phela kufanele ibe dubhudubhu angithi ipheka kakhulu okay ake uyatsho ko ibuya na steba reba steba nalithuba Struff matata zinto zabantu iyasebenza imakhaza afika bachitha umhlale ekhaya ubona kabathana bemakhaza ichithwa kuyena kaJabo ayithatha ifaka sazulisa bala kuphele ayithatha kana kaphela iqala kasemva ukhakalera kabesha phana bathi kubana kakade Zain Musa ayibeka phansi kabesha phana bathala bemakhaza ayithatha bayifaka sazulini natsabela bala kabhola ibuya kabesha phana sebiya naye nakaloyiso ayithatha yena kaloyiso alobela kabhola kumakhaza ibe sebiya nabo kabesha phana ngoko abatana bekhawaje ayibeka phansi abakhokha nekhawaje uhuru ibeka phansi naka uhuru kakala steba reba ayathala ufuna imampa asebenza abatana bayena kemakhaza ayibeka phansi abatana bemakhaza ayathala lapho kuletha kubizwe ngaphandle nanga ke amapinati akhona apha egroundini thake la amapinati mawufuna ukwandisa umhlaba uyawafumana lawa amapinati enza nje ilizwe likhawuleze lande isizwe lawa amapinati ay kumkani kokwenu ungezela ayibeka phansi kabesha phana bona kabatana bayo uthini kabesha phana yena ka referee alungile the middleman wafika uDJ Sadla wafika uDJ Sadla awuvake Sadla master right iswekile ihlile wo ubaxelele master bangaphinde bakukhuphe kujima ngoba wena ngokukhutshwa kwakho wena kujima okuswekile ibinyukile
ayithatha wayehlala lapha kweletanga bayahlasela ngoko bayankonqoza baqofa bephaka abantwana bayo yena kabeshaphana imagaza ndekele ndiyeza yo okay hey kuthi ongekho akekho nesusu sakhe kuthiwa kufana nasesitulweni mawusukile sobusuke nempundo zakho awuzufika uthi isuke esitulweni yazi bawusuke nezakho ezizokuhlala utafana necephe nansi incwadi yami encinci eyafika kunini beyibiza kuthiwa yeshoti khawuphume egroundini yeshoti ude waphuma kushoti nanke akudadu wabo iyothola kabeshaphana ngoko bona kabathanda baye yena kimakhasi ayithathe kimakhakala phele ayitshitha amabala phele ufunane yena kaHelman Mkhelele athe beshaphana bemthatha bembeka phansi uthini kabeshaphana yena kaAlungile uthi uyamsondeza indlela omsondeza ngayo usuke umsondeza ngathi inansika ya usuke umsondeza ngathi intoni minister asazi asikhulume thina asazi siyasebenza nje kuphela ibhola kanti minister usondeza uyasondeza phela kodwa ngisho lutho mina kodwa uyamsondeza umdonsa nje kwaleyo nto leyo hayi ke uminister uhambelana kunye nama uthi uyamdonsa uyamsondeza umkhazulela ke yemfana nyusa lo shoti hey abafana ngeke bayazi bababuza uzola 7 wayithethe kahle lento wathi noba ngeba makwehliswe ibhlukwe yilanto babephakathi umuntu uthengisa ngento anayo phakathi ejele nina nithatha nizisa ngaphandle nehlisana nebhlukwe nivezi and hey madoda ayithatha nje bayibeka phansi kebeshaphana ibuyela struf after nama ayithatha ithumela ayahlasela abathanda bekhawashi bayahlasela abathanda phile khawashi ifika ngetrenkeke kunenye tavern efika ngebhaki pha bona la truck enye nje itruck emhlophe pha kwemveni kwebhali ayeza lamathaveni akhona nawasezonke asezayo akhona nawasezonke asezayo nizawubona lamathaveni nizawuye kwadlalisa ngecawe eqhango sidiniwe ilonto yenu azawudlala Saturday and Sunday sawugcwala apha alamathaveni azayithatha nje bayibeka phansi kebeshaphana bona kabathanda bemakhaza ayithatha nje kebeshaphana beyihlanganisa beyithi baninza nansi makhaza ngesiqingatha sokuke seqala kasemhlalo sitshentshena kebeshaphana kabuthanda sekhaya sitshentshena hlanganise nansi yenza abathanda bayena ke imakhaza azayithatha kebayithumela ukuthi abathanda bafuna short division kabanye badako Is I not iyabaleka la nkosi ngiphaye 10 indlela ibaleka ngayo angeke ayithatha nje bayihlanganisa kabeshaphana bona kabathana maye setha ngathana kakade setha ngabona kabathana maye kusithatha yena ka imakhaza nekhawashi iyayihlanganisa kabeshaphana nekhawashi shaka stand afika wasebenza kabeshaphana bona kabathana mayo yena ke ine short division is believana ayithatha nje kabeshaphana kangoku i short division is believana awune Zulu love letter yayiqala kasemva kuRita ayohlala ke yena ka Rita phone mntana sayithali afika asebenza kabeshaphana ibuya na struf mntanamo ayibe ngaphansi kabeshaphana senaka struf ibona yena ke imampu mabona bulawe ukhakala steba repa asebenza ke yena ka Rita phone ayohlala mntana sayithali asethe Fontaine eyekala kupapi ipapi kabeshaphana papi ndethe nema ikhasi ya polisha ubona lo yiso ayibe ngaphansi ke yena ka lo yiso amthanqabaza
Asa sabelo sekufuphi ekhaya ibuya nemamba mabona bulawe hayithatha ibuya na Uhuru hayithatha takapesha phana bona kabantana mayo yena kabe imakaza kaza iye ekhalena kamakaza nasabelo balakaya yena kayiphola ibuya nekhawashe ayisebenza amakaza badlala table tennis hayithatha kayena ka Uhuru ayibeka phansi alenda siqala phansi kapesha phana bona kabantana mayo ikhawashe ade siphole mntana bastandazeni nathi ikhawashe abantana mayo imakaza izecaleni kwepholi referee ukhiphe sathinta ikox pha angeke iqhubeke ibhola ukhiphe sathinta ikox uyathanda awuthanda ukhiphe safuna unyango nithi kudlala ntona namhlanje iSundowns oh idlalela ntoni MTN 8 oh madoda yintoni first leg yayithi yabo masifika lapha kuma semifinal kuzoba ne first leg ne second leg oh can managers ngicela ubuza nje kwabasisi yebo sisi ukuba njena apha kunemabeleni bekuphuma ibhiya thathe bangenisa ihlala ninganabantu beninohlala vele ningajoli hayi mina ndiyazibuzela nje ukuba bekuthiwa kuphuma ibhiya emabeleni beninohlala nisingle ngebeqinile abantu yo hey hayi ndivile ukuthi kwanina ninxaniwe uthi ukuthi kwanani beninozincanca beninomane nizisenga hey kunzima kodwa eMzantsi Afrika ayithanda nje wayibeka phansi kapesha phana bona kabanye abathanda yena kanoyisa ehlala lapha kulentaka afika nje kapesha phana basebenza bona kabathanda bemakaza iyasebenza makaza uthini kapesha phana yena kaanungile the middleman otabo bakhothuka bakhothukayo azasala sinyova nje kanjani kapesha phana biyane makaza liqanda kubathanda bemakaza liqanda kubona kabakhokana wayena kadekhawashe thatha bechita babala bathanda basekhawashe thatha bayifaka sasini sabala kuloyiso ayadlala khala Uhuru ayibeka phansi Uhuru khakalena kapesha phana Fiera ayithatha kapesha phana yena ka Fiera ayithatha bona yena ka Uhuru ayithatha kana ka Uhuru khala Stebareba uyayifumana kusini na Stebareba umntana se extension 2 unzima uyaphanga uDJ pha hayi uDJ akathi bayamtshela yena bamselisa nje kuthiwa sela DJ semoto apho sinengxaki yoba singenamali futhi kudla phela ngeke ngene phela ephuza utshwala kuphela kubani ku-DJ hayi phela uDJ phela manje ngeke fide ngotshwala bese ukudla kungatholakali ufanele adle uDJ ne fanele adle mangabe uphuza ubhiya ungawufakile ukudla kuzoba nenkinga lapha eswi iyayibeka ka uminister uthi awukwazi ubeka nje ibhiya efeleni umbonile uScar hawu angamboni uScar yazi ukhona naye nje usiphephela ikheni yakhe yeAmstel kodwa kakatyi namhlanje ayasaza sisho lutho abaphuze bafowethu nangu uScar kakatyi namhlanje kodwa uthi uzawudlala ilast game uyokadlala bese ginqika laphana ngazi noma utshwala buzomenzana uyothi uma ingene eground nethi ushaya ibhola vele eshelele ijala nje kapesha phana ntombi ndoda kapesha phana ndingumnikazi wekudlileni lethu yase-Israel nje ndihamba naye na ke iminister eyayazi ke ndiphethe yena ke iminister eyombhaqanga ke lena iminister iyothola ngaba kapesha phana abathana baye yena ke ikhawashe asuka mathanda kuthiwa mayithole ngabo bona kabathana baye yena imagaza aliphume la bhola pha liyaswima la bhola yes siyaswima siphethe abantwana Spikes delicious
yayikhumbula isamantontoni izamkhwija ke lapho libele ifoni maligikiselwa elabhola uyawubona pha kuye masemkhwija lamanzi athi vele beningahlambanga ingcono vele le swimming pool ayithatha nje bayithumela ukuthi abathunekele ke lapho lafika abasebenzi abanaka abathana bekhawashe bazayithatha bayithumela ukuthi abathuna bayithatha yena kaloyiso enansi balahleka icontrol yena kaSteva Reba ibizo ngaphandle ibuye kasayithola nankabo bona kabathana bayeke ngogo abathana bayeke beshaphana yena ke imakaza kasa leti intsimbi ayikhombe time mane intsimbi awusuka mathatha intsimbi ne Iron Man ayithatha ke beshaphana bona kabathana ba Rita wow bathatha upofoni ayathala ubona intsimbi one pump ayibamba kaxaka kayina intsimbi kakalahlena namakhethetha let's down isikhalenze ibe sebiyana ke beshaphana bona kabathana bayo imakaza iyasebenza ke beshaphana bathana basekhawashe sebenza kakyabe ibe sebiyana ke beshaphana uJabo ayithatha kayina kaJabo ukhakalena ke beshaphana bathu kubanaka kaTemsona ayithatha ke beshaphana yena kaMsona knowledge ayithatha thitha babala umsona knowledge uPelepele short division isibhilivane ayithatha ke beshaphana yena kaNthola ibuya nabo bona kabathana bayikabelo buka lapho ingakuphi imali ungaphi emveni kwami Bantu uthetha na? Bantu. Cha ikhohle. Uwe kanti ngithi isikari ungadlali uphethe iKenle Amstel ngoba uzoba nenkinga egroundini. Hayi kuchilo ku minister. Uchilo ku minister. Kangifunela uDJ Semzini. Ngabe lapha Semzini baningi siyamfuna. Usemni nami ndiyamfuna. Usema ngeke umfumane ngo. Semzini. Uyafuneka ngapha ngase soundini Sam. Uskara uyakufuna ngapha. Into kanene igama lala tavern yakho pha umkhulu. Usithumo naye siyamfuna next week. Saturday la. Ufanele ndikufune manje ndikubona ngoba une tavern sifuna abasela pha kwakho bazodlala lapha. Usithumo simfuna abelapha. Uzabekho hayi wena hayi. Wena urathi nama uthengisa. Iyothola kama kabeshaphana mana kabathana maye yena kabeshaphana imakaza ibuye nekhawashe esikata sipushe ayathala kabeshaphana yena kaUvera ayasaba sethe ifondeni ayasebenza ithatha ibeka phansi wantoze hlanganise Vera ayibeka phansi kabeshaphana natsomayeza ayadibanisa amacaka babaka sisasame uhuru nalithuba yasebenza Rita Pofoni Rita upofoni azayithatha njengabesha yaye abantu abadala ngoku tavern ngoku seyama 2K ayithatha njengabesha phana bona kabathana mayo yena kabesha phana sithatha kayena kakhawashe ayihlanganisa kabesha phana bese biyana emakhaza imakhaza sifuna musona knowledge nalithuba la ingozi bakayitini wasebenza lo iso ibuya no uhuru ubona Vera bekaphansi uVera ayithatha bayahlala ke lapho la besha phana Strufa mntanama ayihlanganisa bayithibaneza ibuya no short division ayathe bayithatha bayibeka phansi abakhoka ngayo yena ke besha phana imakaza lento iyasebenza khawashe uloyiso ekuthi ubuhlale ekhaya ubona Strufa mntanama natso bayenza abatana basekhawashe basethe ifondeni izothola imbali kabesha phana bakhakalela kaTensini awude 10 ayothala kabesha phana bona kabatana bayo yena imakaza ibeke phansi abatana bemakaza azayithi kabesha phana chitha babala kusinina yena ka JP Jabo ayithatha njengabesha phana ukhakala short division ibhilivane ayithatha sana kasibhilivane ikhakalena kabesha phana bathi kubana kakathela kikunene ayithatha njengabona kabatana bayo imakaza ayilela abatana bekhawashe ayithatha bayibeka phansi buya nemamba umabona bulawe ibeke phansi kabesha phana bona kabatana bayo yena kane khawashe nathi ihlanganisa ithibanisa nathi obayeza wasebenza Rita uthini utata uStop
uzamfumana and ke kuchip kanjani ke 500 kuchip kanjani nje ungena nje ke 500 endatha bayithatha bayibeka phansi kepesha phana bana kabatana maya iqangaleka lapho libizo kaTata libizo ngaphandle unzima kunzima minister kunzima la ayi mawuthi uyabheka nje futhi la imagaza ke uke wabona ke laphana ke licishe nje ngene nethini lapho knowledge musona ngempela bezama ngempela kodwa ngokugcina sebenzile laphana ke ugoalkeeper kodwa ke nalaphana ke ku-car wash ngempela ke ngiyathemba ukuthi ke laphana kuBofuno Rita rating ngempela ke ngamathuba azovela akade asazi ke ngempela ke ngokuhamba kwesikhathi ke ngoba yayibona ke nalaphana ke car wash yahlasela yayibona nemagaza naye ngathi zama ukubuya ngoba ke eqaleni ngempela ke eqaleni bekuhlasela wena car wash kodwa ke manje mawuthi uyabheka i-car wash nemagaza siyathengana yabethe phali ikhosi lena kabesha phali besefikile uphele akathitha kubukhala khaya nomusona knowledge natsala balaka phola kabesha phali na knowledge bethi bayankonkoza abantwana bemagaza bebenkonkoza abantwana bemagaza bathi come is coming the rain asathe bengaphansi nansi mamba babona bulafuna sebareba yasebenza kabesha phali na imagaza yathi show me your number nathi imakhaza lento iyasebenza khawashe ebaba kanquma ibeka phansi JP Jabulani imakhaza uthini mfana andimnandi mfana umnandi Jean-Mfana yephuthi office enekepe emhlophe suka pha ngasekhosini buyumva ungena eground nguwolalele andikhombi ukuthi ngikhomba wena nguwolalele buya umva good boza pha nina nivele nizapha kum nizocomplain apha kum emayikhini ngonifuna into bana nam le nto mandiyitsho apha emayikhini wandithi ulalele ungena egroundini wonke nje ungena wonke hayi uyanimosha ayithatha nje bona kabathana bayinansi kelaphola iqanqeleke ibize ngaphandle u-X nalo jezi nombolo 12 lo and yabonakala uba umphiwe shem hayi khange amsebenzele yabona ijezi mawuliphiwe kunje fanele uvele nombolo 12 u-X engasolveki iyathola kabesha phana bona kabathana bemakhasa nathi makhasi ufuna yena kamusona khana kayithini asebenza kabesha phana ngasemva izawuthiwa ningubani ikhona kick yabo bona kabathana bayena imakhaza na uchobo fichani kunzima kunzima ye DJ ingathi ziyabuya apha ngakuwe mandithi nje ndajonga ayizosavana yo hey zisaya okay mina ndazi into bengekho support intoni final destination okuthiwa ikwadona akutsho mna nam ndifable ukuthiwa uma ufuna ilizwe lande nanga kama-peanuts sekhona wandise ilizwe hayi mna ndazi into kuthiwa mawandise ilizwe ama-peanuts akhona kanti nina niyazi loo nto yo phela kanjalo ke siqhatha sethi seqala ke semdlalo DJ awudlala inamba ke nam nje quma shelele kanje
ekugcineni ayafuneka ngale ayokhinda nithethe nihlale phansi nibhale phansi zonke ke inkcukacha zenu bese ke nizizisa ke apha kuyena ke umnikazi wonkundla ilandlord yase-Israel ikuthathe ibeke kuwona ke lo mdlalo yo hey Strufu lapho ada Strufu kade nje ngiyibonile lento ukuthi ke lapha uScrufu uzogcina edalini lenza utshintsho ke imakhazakhaza athi makhaza lento ay ayasukulisa change nikhupha bani nifaka bani Zain ya hayi ke bakhupha yona ke short division uZain Musa sebefaka uDennis Lotha Chisampama Dennis Lotha Chisampama aye andithethi ke mina ke leyo ayingoma umbrella ngapha ngunyaka wonke ayingoma umbrella Thando khaze ne umbrella bayatsha basisapha lilanga Thando khaze ne umbrella sesilapha no minister sesilapha no minister ayiseli wena le ebeleni khona ibi umbrella khona yo hayi andiyazi mina leyo mna ndazi into ungawi awubona nje unqandwa ndawo zonke unqandwa ngapha iyathola kuya kabashaphanene kaphele uthi sayahlala lephola nayithatha kana kaphela yahlala ithatha ithumela ku-18 wasebenza kabashaphanene kaphapi ayithatha kabashaphanene kaphapi yahlala lapho kaledaka ibuya lomthakathi esinto abastrofo ubona yena kayimaphi ubona strofo hawu mathatha bikusteba repa ibese ibuya kwimaphi asebenza kabashaphanene kabakhongana wayo yena kabashapa imakhazakhaza leta ikhuphe kishini yasebenza uhuru esabe ibeka phansi ku-18 wenzani uDJ hayi nama nimazi uba wenzani kanye mhlawumbe ufuna sisondele phanga kuye uthanda ukulahleka ke lo kame qala ndimjonge uba ngombi lo DJ vele hayi ukulo level vele hayi ndiyamazi ngeke kanje mayisenza ka ayikho into ezawulunga yena nesavana vele uso once yena wadakwa ndiyamazi uba so ndiyamazi kwakwazethwa ayiba so hayi mothuki hayi into yakhe le kwase-hardware wayiba so once nje wadibana nesavana uphume elayinini ayithatha nje bayibeka phasi kabeshaphana vena kabatana yena kabeshaphana imakhaza ifuna yena ka-Knowledge Musona ikhakala ibuya naye kabeshaphana Dennis Lotha Chisampama bamumphathe konkubuya sebusika Dennis Lotha nansa lapho libizwa ngaphandle akalibizanga echaphazeni nansi ayicawe ke seyiphumile mole iyangena hayibo akakabethi mase uthu le ayicawe iyongena ngo njengoba ezinye ziphuma yona iyongena leya iyophuma ngo-6 hayibo mathatha hayi yabona mina kungamela into yobana owami umama wakwama ecaweni ahambe nami mawuza ecaweni ngeli xesha ngo-1 ukhona uye ecaweni hayi uyophuma u-6 late hayi angeke hayi owakwami ngafanele ahambe nami athi masihambe etata sendlini and ke naxa ephuma eyochama siphuma sobabili izinto ezenzeka ecaweni zininzi kaloku last year kuko kwavela la chopper kuthiwa ichopper ntoni chopper style ya kuko kwavela la cawe ye-chopper style ngoku umama sendlini ngafanele kaye nami ecaweni mayephuma eyochama sechama sobabili mayongena and emlalisweni akayi indingekho
ayithatha nje bayithumela ukuthi amathina lapha lukaletha kafika beka phansi kana kalise insobuya naye kabesha phana Dennis Lotachisa Mpama ibese buya naye kabesha phana yena ka Viera thetha iqala ka Sefa kana ka Viera haleta siqala phansi abathana baye kabesha phana ka Khawashe bayihlanganisa kabesha phana bona kabathana beKhawashe becunqa bebaqala umkhuhlane eqhaqo lapha lukaletha thetha bayifaka sathulini sabala ibuya na Chowlanda Chobe ayithatha nje kabesha phana bakhakala KP Kabelo afuna Musana imapha kancuma ibeka phansi na kamusona bakhakala pele ikumusona knowledge awutala seZimbabwe knowledge Musona mntana seZimbabwe ngamgcina kwiZimbabwe lo muntu wamgcina kuntoni ngamgcina kuZimbabwe dlala kwiZimbabwe sela uthi ukuthi kanene wona awumazi kwakuyikhosi knowledge Musona phela mina ngangibona ubhuti wakhe lapho Walter Musona bengena bobabili lapha ngathi ngabona uNoledge ethola yellow card ke ngagcina lapho umbona wabe wena ugcine lapho ukubona uNoledge Musona uyaqala uyagcina ngazi ke sengimbona la kwemagazi ukuthi kwenzakalani matata kaloku lona ngulusuka pha kuPulukwana lona lo umbona pha kuMagaza is a young brother ka Knowledge Musona hayi bese ngididekile kushothi injalo ke minister injalo jana ka Mdoda ka diphethe yona ka iminister yabona ka iMagaza iphethe ka indoda ka first aid kit yabona jifaka isuti la ndoda ibumthandazeli ithi phakama ke Musona ndithezasa ndathi isuti uyazibonela ke mntana sekhaya ngeke ungaphakame ngoba ke vele mina ndinga umthandazeli uphakamele ke nangoku ke yena ke Musona ithatha ibeka phansi ke besha phana nanso ke besha phana yena ka Loyiso sathe ke besha phana pele ayibeka phansi upele yakhathobela ndane madoda nako sikhitsha ngomongo uJobe afika abasebenza kabesha phana bena kabathana bayo imagazakaza Jobela ndane ayibeka phansi kabesha phana bena kabathana bayo ubona ka yona ka into nakakadima gaza nali jezi uyandibona niphethe ndoni aningajongi kude bese ukuthi mani ufuna ujonga umnikazi wenkundla ya jongani nje uba ume ndawoni andike ndime phezulu simnandi nje sihle sinje 350 simnandi sihle sinje 350 nje kuphela ayo mali ininzi ngama 100 mathathu ane 50 rand ngaphezulu hayi 50 rand ungathi 50 cent what uyabona ke soqala yanimosha yabona lihle nje andike lingamfanela mkhuluwa Elijes 315 lakufanele Elijes 315 phela wona ke tatu mawawa eli 350 lakufanela ikhala iright ayikhawulezi ingcole Hey angincibi ma ground ni nako iskipe eqhunyiselwa ibhola. Soka. Kodwa neso sinxibileyo masiqhunyiselwe ibhola. Angasithenga ngama ground. Injalo tabayithatha bayibeka phansi ke besha phana bena kabathana mayo. Yena ke besha phana setha ka yena ke iMagaza. Asebenza ke besha phana bena kabathana mayo yena ke Khawashe. Sebenza ka Khaphi bese buyana yena ke Pele. Onyaka sifuna Knowledge Musona. Knowledge abaveli kuMusona. Abaveli kuKnowledge. Ayithatha ibeka phansi ke besha phana yena ke Knowledge ikhakala insimbi ithatha inyakaza. Ifuna yena ke besha phana insimbi ihlanganisa insimbi. Ayithatha nasebela bala kaphola kabesha phana bena kabathana mayo yena ke Magaza ibuya na Steba reva Steba yasebenza yena ka throwing yabo bena kabathana mayo yena ke besha phana Magaza ithathe ke besha phana yena ke Magaza yathi Magaza lento ubuyile ke upastor umprofiti uthi ufuna ukwazi utshintsho uzokhupha bani inkosi Judas Iscariot mayiphuma ke Nkosi yami ibhola uyazi ke Judas into bana ke uza ngapha ke Pesco line iyeza ke besha phana yena ke Paula asebenza leso Judas substitute Mr Rev babiza uJudas ngomphike ngokuJudas uphi uJudas
Up. Number 8. Nguphujuda. Nguphujuda. Kodwa yabona nyanyana abaqeqeshi bake baphazame. Yazi nje ngamanye amaxesha abaqeqeshi bake baphazame. Bahlale bemkhupha nje uJuda oko. Imagaza nje. Ihlale nje imkhupha nje uJuda. Lo muntu unemukmane ngulo muntu ihlezi imkhupha. Lo muntu udlalayo hlezi nje bemkhupha ngaphandle kushiya abangadlali. Uthi ukuthi sekufanele vele sithandaze umfundisi unaka ungaboni. Umbhoro unaka ungaboni. Ukhupha uJuda lo muntu udlalayo ufaka lo muntu. Asaze. Mhlawumbe kodwa ke le into ke ndiyazi kwapha PSL kwavele kwakhutshwa la ntwana ayifika uphili kwavele kwafaka umuntu ongamazi. Hey kwavele nje kwakhutshwa uphili kwafaka umuntu ongamazi uba lo muntu ebengenelani kwaye koyigadaro abangenzi into ba hayi kodwa naturena kubi uthola ngelihle phela ufike nani wena minister ufike nenye into nje lapha kweKaizer Chiefs yabona nayo siyashintsha manje sesizoba nenkinga manje lapha makufika uphili sekuzodaleka inkinga minister kahle kutheni iPirates yenza into eyenza iChiefs iChiefs inomlungu nePirates nayo ngokusayisayina umlungu angazi mina buzani ku Abdusalam Owadu lo weOrlando Pirates angazi lo weChiefs sengimkhohliwe kodwa into enizenzayo iChiefs inaye uCross wayo nabo abanye bahamba bothatha omnye le bathi uHalad omncane kodwa la muntu umdala kuHalad ukathi kuHalad omncane kanjani umuntu emdala kuHalad akazange wadlala kwa national team la muntu akabizwa kwasesquadini yamlanda iPirates amzisa eMzansi la muntu akalazi ijezi le national team yakhe lo wodlula nguHalad uxolo mabhakani yango nixalela inyani ayaxoka zange le national team yakhe zange wabizwa ku national team la muntu even i-juniors yacaca ngempela ukuthi angisithandi hayi ukuthi asinithandi mabhakani sanithanda qha into eniyenzile nelanda umuntu ongazange adlala ku national team uzoqala udlala ku Pirates la muntu akana national team cup lo wedlula nguCross uCross unayo yena noma akazange adlale kodwa iNational Cup unayo ngoba wabizwa esquadini loza ngowabizwa nobizwa senigugule izinto zakuthi nichoke pha irecord lakhe elithini lamagoal ngoba la muntu uhlala phansi lo akadlali lo uma ne celebrate pha ku social media la muntu igama lakhe igama la lesa striker seBhakaniya ku social media ngoba thanda uhlala phansi kufika kusenza hayi seBhakaniya sitsha bebedlalisizwa kuthoza ba top goal scorer ndilindele game izayo iBhakaniya lanikhalazisa kaloku ngoba lithi line top goal scorer apha umuntu ongazange adlale naku national team naphaka lokunoMutsipe League bamthathe kuMutsipe League le bamzisa ngapha bazomdlalisa ku first team ngapha eligini emve koko bathi la muntu uyoungster una 15 bathi na 15 ababhakani yakodwa ayibeka phansi kwebesha phana abana kabathana bayena kimakhazakhaza iyayihlanganisa kayena kamakhaza ayithatha abashita phamala ibese ibiyana kabesha phana yena kayimamba babona bulawe ifuna steba repa zinto zabantu uzembonisa ntoni Basesukudlala kwa national team. usukudlala kwi-national team so ngiqala nge-under 19 lo muntu odlala kuMutsipe League le suka awukanixeleli into mo sebedlala ku-under 19 hayi asiyeke le ndaba hayi kusenzima phakaphaka emaphaka hayibo lo sisunxiba into yazipinka kathengisi namhlanje
Isitoko siphelile. Oh, uClementina mayengekho anithengisa. Hayi. Ishishini hayi utaxi beer. Hayi ukuthengisa kunina madoda. Yo, nina senicingela kuphi ukuthengisa? Yababona ke bacingela kuphi ukuthengisa bona. Yo. Sebethetha ngokunye ukuthengisa, mina ndithetha ngokuthengisa kwebhiya. Bona bathetha ngolunye ushishini. Hayi bayekile sizaya sayingeni. Hayi ansayingeni. Ayithwali kaletaka. Wow! Referee substitute. Like bakubiza. Babiza like. Akudala mfana ndibabiza amaplayer kaDona ndiwazatsho nefu. Ndithe ayabizwa wonke amaplayer kaDona pha. Awakafiki nango. Amaplayer kaDona ayabizwa le nangu uDona umilele ufuna amaplayer wakhe. Bafana niyafuneka steba reba steba wanyegeza ubona imampa mabona bulawe asebenza abathana bemankaza iyasebenza imakaza asebenza kabesha phana bayithanda bayibeka phansi bona kabathana bemakhaza nasemayesa ke ngokunathi makhaza imakaza lento nathi imakaza lento yathobela bona kabesha phana kuthini na alungile othi throw in yena ke alungile bolwana abantu uzolana nabafana bebhola ngibona yena ngakhanduza sithobela ndikhala isichangana uvimba athi iyewe ayibeka phasi kabesha phana nayo inkosi ashaka sena nalithuba yo waphuma umhlele ekhaya wo iyewena hayi ayisekho-ke lento kutsima iyewena ayithatha nje kabesha phana bena kabathana mayo one abathana mayo kabesha phana ikhawashe iseniqanda kakubamba nakabathana mayo ngebesha phana sithetha ngayo yena kabesha phana yena imakazakaza oh sendiyabona ke uClementina mayengekho ukhona la mfana uvela hambeze apha egroundini akekho naye uClementina yakhe yewena ya nathi ke uchelady madoda u-executive ke lo u-executive ke lona pha kwinansika kuDona Tavern Brothers executive ya nangu sefikile ethembise laphela noba linebhili kuthiwa bele awubele uyeza kuzazokuphendula uyamqala uyeza kuzazokuphendula akadlali uzambona nje kudala makayilungisa ikhoneni makayilungisa iDona uDona nekhoneni nansi ibhola kale emfana ingene kula yathi ngapha ya kulo style sakho hayi uko iyewen hayi ke make mina ndiyayithatha ingene ngale ngapha ya kwakatata uMetyezi kwakatata ngapha ya hayi kwatata pha usisi ungenapha ufuna uthini akanokuthuka usikhulu uzabhaptiza apha kule khawashi
That's khawasha phezulu kwakho. Nizibone senibhaptiza napha. Uthi egameni likayise nelonyana elikaYesu yabo yelusela nelomoya oyingcwele. Awuhla wedwa. Akabambeki usikhulu. Akabambeki. Hayi ncama. Hayi sunlight. Oh, uthi sunlight. Hey, nale liyityala lesibini liyavela. Hayi beka phansi kebeshe phana abantu abathanda bayo. Yena kebeshe phana imakhaza. Asebenza kebeshe phana abathanda bekhawashe. Eyithatha nje kebeshe phana fika abasebenza abathanda bemakhaza. Iyeza kebeshe phana Dennis Latachi Sampama. That's up. Athi kebeshe phana athi nyawo phezulu. That's up. Ayabanyatheli abancikicha. Ubabuza imvela pha abanye abantu yazi isixhosa kodwa. Yo sinzima. Sinzima lento mangayazi. Kodwa ukhona la sisotho uzanifundisa enye language. Khona la language ezayifundiswa. Inilahlekayo kancinci. Inilahlekayo kancinci. Minister uzawuhlala phi? Fanele uhlalele phansi ngoku ezantsi. Uthi nje ukuphumula kancinci. Iyethola kabeshe phana ngokubona kabathanda bemakhazakhaza. Iyazayithi bethe bayithola kabeshe phana phela bethethethe phana kaletaka. Akaphupha ubuhlale ekhaya. Bayithatha bayithumela ukuthi abathina sebenza abathanda bekhawashe. Hasho miyanamba. Ayithatha nje kabeshe phana Vera. Ayithatha bayithumela ukuthi abathina lapho zawuthena imbane. One pump. Ibuya nabo kabana kabathanda bemakhazakhaza. Imakhazakhaza. Imakhazakhaza. Wow! Mane mbuzo ngoba kahle awudini wabhuti ukuthetha. Hayi mina ndiyeka ngolala ukuthetha. Umnandi lapha. Shafu. Iphile kholi kade. No. Hayi. Ndishumayela mina kudeske uYesu aze ngokwakhe azongixalela utata akhe uba ngibani. uYesu naye ngumntana ebhatyi. Hey. Njengawe lo. Ngoba kwawena ngubhatyi. Uthi ngumngqongo kodwa utata akhe ngunatsika kujwarha. Hayi mina ndingumngqongo. Yeah ke. Utata akhe kujwarha uphinde ube ngumngqongo. Hayi. Akunzima. Sibonge. Sayifike imangalo sungibamba kanje. Imangalo sungibamba kanje. Sayifike seza ukhona umfana zamjonga into bana khawuleze abuye nekholi ngokudibana nobunqaba. Ake ndiphumele. Hayibo. Ndisa-celebrate nabanye bakorile ba-celebrate nami ndiya-celebrate ndifumana imali ye-cold drink. Ndithini ke nga-celebrate? Ivake ngolephi? Inde. Ku-coach wena bhekela le. Minister. He's a minister. Hayi yasebenza nominister. Kalo minister akwazi umvalela ngaphandle. He's a minister. Hayi ke minister kuthiwa sewuselile ngapha. Nansi khaphu zakugalelela. Kuyawuthi nisele isavana. Mina angikwazi ukukhuluma ngakaphuza idrink. Nake bethi xilo sasaza Hey matotom. Sasike ngoku ke mphula podium.
injalo njengabeshaphana nakaminister satho njengabeshaphana izinto zishintshile thu abakhokana wakhe yena kayikhawashe eliqanda kakubaba nakimakhazakhaza esebenza kabeshaphana nayithuba nayingoza sebenzalo yiso yochitha umhlaba ekhaya ibe sebiya nababa nakabakhokana wayo into ayo yami ngedana bendiyiseniso bendiyiseniso eyalo bhuti iyezi yami sawuthuma bani sithume bani hayi angeke ngithume lo khawasha ikhona into engazulu ngama ngithume yena uzayithengaphi ushibhaka wakho phaka bese uyoyithenga phaya enatsikeni ebox asinebox alo thina uyajola hayi kunzima anthume lo ndithuma le ina ayazawubethwa ka ayithanda sobayibeka phasi kabetsha phana bena kabathana bayinatsi makhaza nalithiwa ayinguye phele ithulite serious ebox serious ebox amakula azasuka nilumise ngesisu serious ebox ithulite uyayibona nje imnandi lento imnandi ithulite box nalithiwa sebarepa iyasebenza kabeshaphana bena kabathana bemakhaza esayithatha nje kabeshaphana beqala phansi inatsa kabeshaphana bena kanapholi buyana silendane bakathetha nasewona isikhaneze ibese ibene mamba bayivuthela kokuqala bayivuthela kwesibini i-team list ikoneni phela kanjalo